Hari kuri wa gatanu mu gihe abanyafurika bari bahugiye muri Bikira Mariya umubyeyi mutagatifu wa Yezu n'uwanyu abasabire Afrika we. Aha abagabo bazi ko ibyo ari iby'imbura mirimo nako abahaze niko biri kuko kuri Assomption nibwo muri Alaska President Donald Trump wa Amerika yakire Vladimir Putin w'Uburusiya ngo bagane ku mano w'ibihugu byombi ndetse n'azaza ha Ukraine. Intambara ya Ukraine yateje muzunga abanyaburayi ubwo Trump yageraga ku butegetsi bwa mbere yari yavuze ko bizamusaba iminsi 2 ari mu biro akaba amaze kuyihagarika. Arasetsa Putin se no wadesa no gutsimbura Kagame i Kigali bikomeje kumubana ihurizo yarangiza karota yakuriye amazuru Putin. Bwa kabiri sasa Trump yarakaje abanyaburayi asuzugura Zelensky imbere y'itangazamakuru buryo umukomedi na n'ubu atarasubira imbere y'igikoko. Yaramubabaje aramuriza aramurakaza yewe aramukanga. Bwa gatatu nk'ibyo bitari bihagije yabwiye abanyaburayi ko kira gikomediye cya Ukraine nigikomeza kwigira ubufarawo kinangira umutima. Muri kwezi kwa 8 Amerika izatangira kugurisha inkunga yahaga Ukraine ku Burayi kuko ngo asanga ntacyo Amerika yungukira muri ibyo bintu. Sasa inama ya Trump na Putin inama ijya kuba habanje igisa n'ikinamico. Bamwe bati intambara hagati ya Amerika n'Uburusiya iratotomba, bati ndetse amato y'intambara yatangiye koherezwa, bimwe byitwa torpedo byatangiye gutegurwa. Oya ntibanatinye kurota intambara y'isi ko nk'ubwo ibyo byashingirwaga ku kwijuta kwa Trump agira ati Putin akomeje kutuneza cyane pe, ati natitabira inama ngo twumvikane ku guhagarika intambara ceasefire ndamuzamura ibano by'umwihariko by'ubukungu. Yego ye mama shenge Trump katunyarutse rata tugire vuba tugire n'utundi turimo tujyamo. Inama yabereye muri Alaska ho muri Amerika yari iteganijwe kumara byibuze amasaha 6 gusa bayiciyemo kabiri bayikora amasaha 3. Reka natwe tuyogere nono akantu ku kandi tunyarutsa kuri 5G ini jim ubwo nawe wumva ndi imbere kuwe. Ibyavuyemo icyambere no deal until there is a deal. Nta deal mpaka hari deal yabaye. While the meeting was anticipated to take about 7 hours, it was wrapped up in less than 3. Inama yari iteganijwe mu masaha 7 yazingazingiwe munsi y'amasaha 3. Trump na Putin basohotse mu bwiherero apana hadatumwe undi ahubwo mu cyumba baganiremo bonyine ngo baganirize itangazamakuru yari bategerezanyije amasiko menshi. Nuko buri mu president aca mu mbwirwa ruhameye yasaga ni yareteguye mbere. Bitunguranye nako nk'ibisanzwe by'abanyapolitiki nta numwe yemeye ko ari umunyamakuru ugira ikibazo na kimwe amubaza. Putin yavuze ko igihugu cye cyiteguye kandi gishishikajwe no gusoza intambara gusa ari uko impamvu mizi gashoza intambara zavuye mu nzira primary causes kugira ngo amasezerano abe ayigiye kirambye. Putin kandi yahaye Ukraine n'umwe bw'uburayi gasopo ko batagira kugoreka uko ariko kose bazana mu mirimo imaze gukorwa arrange in the works. Anongera kwihaniza abanyaburayi kutazagerageza guciya ruhinga mu mazi ngo bifashisha amato bagaba ibitero byabo kuko ibyo ngo byazambye intambwe nto imaze guterwa. Relatively subdued, Trump praised extremely productive meeting. Trump wasaga n'uwakanzwe na Putin yashimangiye ikiganiro bagiranye ati ari inama ngira musaro idasanzwe extremely productive meeting, aho yavuzemo ko ingingo nyinshi bazemeranyije bisa n'ibisobanuro impamvu iyi nama itanatinze. Yongeyemo ko hari amahirwe menshi ko bazagira ku ntego yabo yo guhagarika intambara gusa nanone ntiyabuze kwemera ko hari ibikigoranye kwemeranya na Moscow. Ati kandi ibyo bibura bisobanuye byinshi. Yavuze kandi ko ibyihariye bitareba abandi batari Uburusiya na Ukraine ya Zelensky up to them. Ati nta deal yabaye mpaka ari deal yabaye. Icya kabiri EPR coup for Putin, coup d'etat bateguye guhirika Putin. Putin yarace mu bihugu bya NATO ndetse aranahezwa kuva yatangiye intambara mu kwezi kwa 2022. Sinirwa nkwibutsa ko Prigozhin yahise bipfiramo kandi ntago nakwibutsa ko tubizi ko rwa rukiko rusekeje rwashyiraho Putin impapuro zimufunga igihe cyose yaba ari mu gihugu gikorana narwo. Ibyo byanatumye atitabira inama ya BRICS muri Afrika y'Epfo. Aho ngana na yakiriwe neza cyane ku itapi mu kigo cya gisirikare mu ndege ya gisirikare cya Amerika. Akimanuka mu ndege yasanganiwe n'amashyi umuhungu Trump. Ibyo bikurikirwa n'akarasisi k'umutekano kakozwe n'indege za US military. Urabiruzi Trump yamuramburiye ikiganza agicuritse bivuga ngo aho kandagiye umunsi hashasha amahoro n'umutekano wanjye. Inyaruka kuri 5G man ensuzanye yose indoro yewe n'intambwe z'abanyapolitiki biba bivuga byinshi. Nk'ubwo Putin ari wasanga Trump yaragaragaye anyuzwe no kuntu Trump yamukomeye amashyi. Urabona ibikumwe bye biri hejuru ari amashyi nayo si yayandi yo kugwa mu gaco ufatiwemo.
This is the biggest lie ever told to you. Iki nicyo kinyoma kirenze ibindi waba warabeshwe ngo hari indwara zidakira. Barasetsa reka n'abamotari bakobye ko ababimenye kare barabizi neza ko umunsi wawe na muganga gakondo uhita witandukanye n'ibitekerezo bipfuye nk'ibyo. Ese ufite inyatsi uterwa n'amashitani, wabuze umugabo jama, wabuze umukunzi, oya ngo wowe ubukwe bupfira kuri finale, ngo nta mutuzo kigiri iwawe, mbese wowe niwe mwashakanye murafakana kariya. Oya se ibiyo byabwenge byarakubase, barakubesha ni wabaswe ahubwo nturamenya aho bikorerwa. Ntiwabuze imihango, wapi ngo wowe imihango irakubabaza, ngo niyo ugiyemo ntikama, muganga kondo agusanga aho uri hose. Uretse ahubwo inkoresho, oya nako igitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe, amavangingo nta kiza, oya barakuroze nawe uratuza. Uretse n'ibihuherano, amahembe na nyabingi ubwe ntiyongera kugutinyuka. Waruzi n'ikindi se gutsirika no gukongora inyatsi na karande nibyo bintu bimworohera. Ikibwa arakigarura, ikirenze kandi agufasha kubona akazi. Ninde wakubeshe ko bisaba ibyamirenge ku ntenye ngo ugire amagara mazima? Umwijima wakuzonze, diabete na amibi kuza turaso ku mubiri ntigukereze. Harya ninde bahu ihutesha kuri 5G numwe rukumbi mu Rwanda, kandi burya kumugana binga no gusigasira amagara yawe. Niba vuga ubuzima gakondo bushingiye ku bimera, ukwiye kumva muganga gakondo ukora mu mujyi wa Musanze. Singore kandi ni meritayari niyi. Ibyo kuburi hanze nabyo si ikibazo kuko DHL yazige. None se ahubwo uretse ko bakubeshe ko iyo ndwara idakira nawe ukabyemera, rata umenye ko kugana muganga gakondo ari ukubaho byuzuye. Until next time. Ahubwo ni amashi make kandi yihuta bivuga kwishimira kumubona. Reka ntitwatinda, ahubwo wabonye ko Trump yakure Putin amwegereza. Putin akaza yikomeje bitise agakora ku ntuguze mugira ati shawe inkanga ndakomeye, nyuma akamwongorera gake azamuye urutoki mbese nk'abantu basanzwe baganira. Oya aho yatinda, ahubwo ubonye ko Trump nawe yahise amukora ku rutugu. Sawa, iyi ni Jim ubwonko dutyaza iminwacu uyu munsi ngo turyohere amatwi yawe. Katwegera imbere gato bagiye mu modoka bongeye bakorana mu kiganza. Putin agaragaza imbaraga mu kuboko, bisobanura ko ntabwo banamba yari afite. Trump yamuzunguzaga ariko undi agakomera agashikama. Urakoze kwibona. Reba naha muri iyi modoka yiswe Beast igikoko, urabona ko barimo baseka, bikwereka ko nta cyozo Putin yari afite kuba ari muri Amerika cyangwa ubwo ikindi cyose. Bombi imbere y'itangazamakuru bagaragaye basa nabishima, intoki n'imitwe y'inzara zabo bisa nibivuga ko bari babangamiye no kugira ibyo babazwa n'itangazamakuru. Ndetse Putin yagaragaye yijijisha ku bibazo yabazwaga. Aho umwe yamajije ati ni kuki Trump yakwizera amagambo yawe, undi ati wemeye guhagarika intambara, maze Trump ati mwakoze cyane, bati thank you please. Mariya Zarakuva minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Urusiya ati mu myaka 3 ishize itangazamakuru ry'uburengerazuba ryavugaga ihezwa ry'Urusiya, none uyu munsi ryabonye itapi itukura yaramukijwe perezida w'Urusiya muri Amerika, aho hari ku butumwa yanyujije kuri Telegram. Icya gatatu, talking business, kuvuga ku bucuruzi. Trump yari yatangaje ko nta biganiro by'ubucuruzi azajyana na perezida Putin mpaka bemeranyije ku ntambwe ifatika kugagarika intambara. Arasetsa nakazi gufera rubanda pe. This plan however seems to have been delayed somewhat. Addressira batireka da iyi plan ya Trump yanyere kuko ngo Putin yaje avuga ko baganire kufatanya muri technology ndetse n'isanzure space. Putin ati birasobanutse cyane ko gushora imari n'ubufatanye muri business ku mpande zombi Amerika n'Uburusiya byaba ari intambwe ikomeye cyane. Uburusiya na Amerika bifite byinshi cyane byahana, muhahirane, technology yambaye no kujagajaga isanzure, kandi turabona ubwo bufatanye bushoboka rwose. Icyakane ari nacyo cyanyuma, next up another meeting and pressure on Ukraine. Igikurikiyeho ukundi guhura n'igitutu ku gihugu cya Ukraine. Trump yashimiye Putin kubw'umwanya we ndetse anamubwira ko yari yize ukundi guhura. Putin va cyane mu cyongereza nasekamo ati ubutaha ni i Moscow. Trump nawe ati aha ibyo byanshiraho agatutu gusa ndabona rwose bishoboka. Ngayo nguko Trump kandi yari yavuze ko yizeye kuzahuza impande eshatu zose, NATO, Ukraine n'Uburusiya, bakaganira kuri ingingo. Nyuma arimo yerekeza ku ndege yabajijwe ku kiganiro yagiranye na Putin amanota yagiha ku 10. Bati wagihangahe? Ati 10 ku 10. Ati twumvikanye kandi neza cyane. Abishimangira agira ati ubu ngubu birareba perezida Zelensky kubirangiza. Yego kandi navuga ko n'ubumwe bw'Uburayi burebwa nabyo mo gake, ariko bireba perezida Zelensky. Ati rwose nzitabira iyo nama yo gukora deal niramuka ibaye. Asoza abwira Zelensky ati make a deal, kora a deal. Jim ubwonko natwe tuti until next time.